Halor Kapatisi TV. Admissions open for degree courses in Senkasi College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Uwe ki bakrau jong kahima sora uba Wellborn benut ulai thu ba hadin ka jingakran bat ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka executive committee kala kran shai ba kamtre pan ai sanat ya menta ya upa iem marem dors iem bat kala kamru ba udon uba peace iem uba kwa menyele iem bat ki haban ai ya ka hok ya uru Ndre uba Wellborn ulapan pau ya ka jus ngaulengo ya ka ni ka jingshim khia jong ka district council ya uba peace iem da ka baong ba umdan tang ka yingsa sunan hasoraru bat udai uba shong uba sa hamairang uba Wellborn ulo ongru ba ka hima sora kamtip manu ba sais iem ya u ki menteri ayu ba kershan ya u namar ba kas iem sa na sora kala sei da upa iem marem dor bat ka hima kala thung ya u kumus iem ba pura Ndre ka district council pat kam ithu ya u Uba Wellborn ula ongru ba mentalah Ndriu benai Ndre kilek bempatiau. Kilek bemon bat ula ongru ba kibriu ki basyong district council kidai ki ba do nut shisha. PCM uba kwa ban kilek sim na kai masora. Ndre ngila pensai ba tau PCM umde na sora. Ude ubala song setai sepok marang lada ki spasnan. Umdan watang kayen sat ing sunan ruah po sora. Umdan watang ka ngimtip ru kai kata kasim kan thai ka ba sei sim yu ngimtip ru ki ta kementri ki ba bakap yu handai ka ba kini na ni district council te ki penmi ba ya ka tang jo PCM ba ki hapan ai ya ka jing bisar ba hok na mata jo uru ba le si ula na mla ban ile sim na kaliang jongi ngila ong ba ha hi ma sara mundan kanu ka dispute mundan kanu ka jing kini sim Bada kabasok kubasanya habaki nengki ikorwari kila le pansim na kasim sak nanti na po sara bakal asay be tangyo pa im marabnor de ba yaw pa im marabnor lawan ra de menteri sa ka executive committee kabati ong ki bakraw bat hak ta kapor hi lakhat ya kador barba jong ke hima sara ba long kalai terit na bakatwi at po arsan pa impeskan ya upaim maramdor da kaba kadorbar hi kam simlalak badan unu ubakwa banyele si mata kapor mundan dogway pat ubabyang banlong si im kay masara ndre mishap ngilap badan tang ni upaim maramdor sing si im balong pet banlong u si im jong kay masara ba kum ta kadorbar hi kala penskan ya upaim maramdor Henry Wat hadin Ndriu benai bangilawan seni hadin nadu Ndriu benai miswa ngilawan bang somit ikat kislah seni kini kile bampatiau hi I kumba kim iman ban ai sanat yo paim maramdor bakata kapelong ngi bangin kiu pai ba kapelong yo pai ba nong sara yo kun hajar hima sara ban bitar ban kiu hakani ka district council mentaksi pai laikran baki kini kilong kiba do nut sisa do kata bat kim sim la ai ke sanat bat ki ong ba ki sia pek pat hadit te kata kajing pek jong ki tingam tip king pek ke bakum no kajing pek ke bakum nakaliang kajongi kakenhon ki clear sar isiasyong kerke mentahi komne bat ngin sa panru takarai na pi kapaiba halor ka biaday bakane ka jubab kabangiyo na kini ki isi basyong hangpo sikit hangte po district council pipinle kondo
Menapa Mitri? Tekun hajar di Masora. Hadir namba. Ya ada biok bandrong si pungut si pokut. Banyakran namba UCM bat TM budan hantai nangkat di officer jong kaneka district council. Hadir di bangela yorong siapa si pungut. Haringkat kayo lang yung UCM TM bat di officer jong district council. Kabalane labon kenta kabangela yatay blethan bat kadai ruga jinyakran kabala klut apa siapa. Te tanggawai ka rai to ba ngiyo naki nakalian joki kiong bangin pat ay ya kasanat kata kadai ka kuwak masih te halo jo kani nga penmenai pi pai ba ka umau jam jong inoy sakmat kalong ba lada kani ka isi pemerintah ka edonot kana kani mangi nginong song kliti henry nginang ye prifan gi yaki ang ni sakmat pi manjor na yam ka gidi mo jam iba na kaliang jong kakanhon gi inosensyar kaba nginang ye penjur ka yaki tat hadu paginayo ya uso yung maramdor ubada usim ubalatung daka kursim ya balad menjur daka dobar hima kaplalong kalay tarik munab kaway arhajar arpusan baday na kanika daw kadisi konsel kala penhindaw halay kirti idustor ibajudon hapo kahima sora dayta ka daw kajingin urut joki nakaliang jongi upay ba nginang yay penderhem kajing yaki ang nisakmat basa jisin nga ay biyang ka jing pentip sapi baday lay nginom ong kata kakantin kabangin eksamen si eksamen kas kubur ko makiki ay ki ong ngingar ong mentan nadu ka munay bakat ar kabangin lalit benda kendo batki ki ong am ngina eksamen hendray la jandap ndriu munay ru kepada eksamen apa kendo kata eksamen bejuki Kene kene bakita itu jang buat isi ke pakong komen. Stop. Stop. Nek ngimla sah ni sti perthai. Dena ta kadau. Manta kasni pimi kat ne. Nama bite be ta hok. Pimi kat ne. Nama bisu tu. Pai kene ka hok, dilaya pateng. Na kilang kini kilang pa. Na ubarem baja. Na unyos kum unyos trap. Itip saya kedar. Paklem kariti. Jimla banda bansa. Hang ni asni perthai. Uai ukasi klem kariti. Uai kai dalam tra jadi kalem kendau kalem kariti. Ngemlong tra halal kendau kalem kariti. Ngemlong nang sansyar hang ni apa kilom jadi kalem kariti. Dahil natakatawan ta kasi piyami patbakan ne. Kung kikon kajar kibay iya kahimasora. Kajuba ko sa ikdar. Nakani ka executive committee ko ta kalong. Hadin makiklit ng sansyar. Kilakren. Kilaban. Ya kajing kwa kajing piyo ko no hajar. Pagkalam sanat. Ngimla pa niya kren. Kaya Yaiban, lapoy kajing niya, kajing talan niya hang teh jerong. Nanti kebakut, kalong. Ngikwa ay kasanat. Kajubab na kikalong baik. Wats ngoy ay ngimla ban ay kasanat mentah. Iwan man keren siya pimenta. Hagatongin skapjar kata. Atongin sangen daw kajing yaki. Kalay-lay rui ala kahok. Kabla pan skam sa kadaganyan. Ngina
Kalau wifi, kajinya ki, kadang ke Banengkong, kadang ke Bahar, kadang ke Balai. Bat, ya kata kajinya ki, kajangi ngiem penkut, banyak kini ke begilek menteri, kin sayok duduk teli. Ina tak kau, Ina tak kau mau wifi, lada kini kikir ngak. Hakawai kasi ke sekongo. Nama apa? Sur yung pa. Kadai ke sur yung play. Yang ke ima seorang yang mungkin ladang kapal pada usia ingin salah. In kantala bagi itu. Kantala baik in kantala. Kantala Indonesia. Waduh kian sedisi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.